Selam dostlar, biz bugün Seyit Galiyev isimdagi madaniyat yurtunda. Hammında bugün Qozonning eng shoyan ham eng topqir maktab o'quvchilari yig'ilgan. Chunki bugün bunda Qozon ligasi o'za, eng dika komandalar, eng shab shoyartular bordik bundagina bo'lajak. Ham bu reportajda biz sizga bu bayramning eng motor ham eng qiziqli mezgillarini ko'rsatacakmiz. Bizning bilan qoling'iz. Ketdik. Sizler sahnede türlü komanda, bütünüzü koşuyorlar, bütünüzü burçlular. Şulayda bizlerden tutup olarak bulduk. Siz neydi komanda? Adımlar. Adımlar, orijinalny isim. Siz bu oyundan nerse kütesiz? Hayda bir siz bilen. Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Neticeler bilgili kütesiz. Bu yigitinde kuptandan birliği senin ismin? Damir. Damir Qorayla Qozon ligasi Damir. Anladın mı? Damir Qorayla Qozon ligasi senin için o nerse oldu обычный oyun mu или birerinde dedi vau şara mı? У меня именно Айда Шаяртның именно дебюты была, шулардан. Ну как бы вау, тоже шулай. Sen borçlasın mı? Ну да. Nerse kütesin bu oyundan? Жиңіне ғана. Şunday bütünüzü pozitivni oylauşular. Aferin bir. Dostlar, Qozon ligasında 4-nji yıl rətten ötkərilə, ham bu məktəb oquşları üçün özlərin şoyartuşu olaraq sınav üçün zor mümkünlük, üstəvində шығыштан соң аларга бүләкләр бирәләрен дәрәҗәле сүзләр әйтәре, кыскасы бик шәп чара. Достар, менә шундый кызык команда. Сез нигә бөтенегез шундый разноцветныйлар? Ок белән караш. Разноцветный түгел. Разноцветный түгел бит. Без физиклар, короче. Muallimler. Siz bugün нәрсә күрсәтәсез? Нинди смешной әйберләр? Физика турында. Менә монда бу уникаль 2 экземпляр. Сезгә костюм җитмәдеме? Җитте, шулай по сценарию надо. Алардан сорамагыз, алар кесәдән төшеп калдылар минем. Кызык булачак. Dostlar, bu Qozon ligasının tüp uyuşturucusu, tüp olbarıcısı, tüp borçlucusu, tüp süyünüşüsü Fail Bayazitov. Fail abzı, isenmisiz? Bu yılғы Qozon ligası turunda söyleyegizler, nindi kızık әйберләр, nindi unikal әйберләр? Yıldan yıl yaxşırığa tırışabız, biləsiz, mesela tutaş. Yığınışlarımız nihayet barlıqqa keldi, hem barlıqqa keldirgen mümkün oldu, sen de bilalasın. Onlar sayında jüriga, mana planshetlar tarattık, hali qoyan kelgan hali bizning yoqdan deyib, yangi novshasti. Ne Komandalarga kelganda. Komandalar mana o'sgan yildagi o'yinlarni qarovchi kishi bor ekan, agarda ol aytar edi. Qarali mana bu yil bitag'anda yaxshiroq chiqish yasaysiz deb. Demak, o'sish bor, demak, olg'a to'g'ri borga kerak. Yaxshi, boramiz. Ali o'g'ina to'g'ri sahna ortini olib borish oldik. Sahnedagina bu sahna ortunda da olib borishimiz bor hatto. Ali kim deyersiz? Dek sahnedagisi bir o'zigini buldira olmaydi, endi sahna ortida chaqirgan bo'ldilar. Shunga ko'ra da obzi deb indashdi bit olmayman. Do'stlar, tag'in bir komandani unutdim. Siz neydi komanda? Тегени. Да, тегени. Men sizning komandangizning konsepsiyasi turida сөйләгез. Siz nega siz olsiz? Ну, менә башыннан без теге музыка белән бәйле чыгышлар күрсәттек. Аннары без үзебездән көләбез. Менә теге булса самоирония инде ул. Вес турында шуткалар шушы. Кысы позитив команда. Да, шулай да. Яхшы, әйдәгез хәзер инде сез конкретно бу уеннан нәрсә көтәсез? Гран-при җиңү 3-нче, 2-нче урын айда. Менә йөрәкләрдә гран-при кирәк безгә дип. Тибә йөрәгем прям. Уңышлар теләп калабыз һәм нәтиҗәләрне тиздән белербез. Шаярулар сәхнәдә генә түгел, сәхнә артында да һәм син исемең ничек?
Мин физик, мин Айназ. Һәм физик Айназдан мәзәк. Нейтрон протоннан сорый. Син нигә шундый разряженный? Протон җавап бирә. Мин бит электрон белән расстался. Кызык. Дуслар, шуның белән Казан лигасы тәмам. Менә аның кубогы минем кулымда, ләкин ул минеке түгел. Бүген бик кызу, бик шаян һәм бик дәртле булды. Шаяртучылар әле яшь булуына карамастан, әйдә шаярттагы апалары, абыйлары кебек бик мощный шаярталар һәм киләчәктә аларга уңышлар теләп калабыз һәм әлбәттә ки алар белән сокланабыз. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Пока-пока.